ken ka. Piman pa'y day tuirik na, kapag panagsan na ay na. Ngem magan ano sa kanyang ruti maaramida. Aglabas di aldaw, sipnget kunti lawag, na dumaduma, tindak marik na, ngaminal ubiyag ko, awal kang dito'y sidong ko, awal pagi sa daga, kadagiti parikot ko.
pusok kenday to'y panunok di kanto mapunas tungpal to'y biyag ket di mundo kumaigalang to'y ayat kuken ka tanulipaten nak kudasek metenday to'y biyag sipot inayat mo nalupoy a puso wen inoran oras anaragsaka tanay-tanay ayat mo isu ti upog ni karayo nasamig ti agbiag na sikat agkat dito'y denak ket di mundo kumaigalang to'y ayat kuken ka tanulipaten nak kudasek metenday to'y biyag sipot inayat mo nalupoy a puso wen inoran oras anaragsaka tanay-tanay ayat mo isu ti upog ni karayo nasamit ti agbiag no sikat at dito'y denak alapoksan de cuentas magayukan ketinggalan na dakes when dakes gaya no cuentas tandani ayan kalpasan to amapagsan
asikat agnanayon asap sa pule. Apay nata asikat agnanayon apan panunuten. Sikang nata mariknam kadiday tuy marikrik na. Mariknam kad tuy iliw ko, mariknam kad tuy ayat ko, jak ilibak nga ay ayaten ka. Apay nga asikat agnanayon asap sa pule. Apay nga asikat agnanayon apan panunuten. Sikang ngata mariknam kadiday tuy marikrik na. Mariknam kat tuy iliw ko, mariknam kat tuy ayat ko, jak ilibak ngay ayaten ka. Natangken a puso, ludi mo mawatan tuy asuko. Di matuta puso, ludi mo maibugsilan araraw ko. Sikat ragsak ken biag tuy ayat ko, ay ayaten ka. Ubyag ko asikat agnanayon asap sa pule. Apay ngata asikat agnanayon apan panunuten. Sikang ngata mariknam kadiday tuy marikrik na. Mariknam kat tuy iliw ko, mariknam kat tuy ayat ko, jak ilibak nga ay ayaten ka. Natangken a puso, nudi mo mawatan tuy asuko. Bin matuta puso, ludi mo maibugsilan araraw ko. Sikat ragsak ken biag tuy ayat ko, ay ayaten ka. Ubyag ko sikat ragsak ken biag tuy ayat ko, ay ayaten ka. Ubyag
Beken ka kung pag-ibig, kastoy ka ditin ka. Pagsubabat, linipat na ket inakin sugat. Apayat kastoy, di na pasamat, nay kateng kadi, atay toy di kalagamat. Panagkapaay, kelayat, iti ka pamindwa daras. Apayat kastoy, di na pasamat, nay kateng kadi, atay toy di kalagamat. Panagkapaay, kelayat, iti ka pamindwa daras. Di bimanaw ka tenak, imkarim suliananak, tatnon parpusan ta, diri mo singa ayata. Inururay ka imnas, tagsangga sa tanap ayak, tuy pusok ket nalpay, nakarualiday, tadi kan mauray. Kaya't ko kumati manglipat, niniuliwak ti bagik ti arak. Mapay nga nung mausawanak, agsumlimit panaas, sikalatak ikikis na, naulilarik na. Sa dinuman ti ayan mo ita, kasya na kuma, dinggem asukuken ka. Sikalatak ipa
saen adinto aglabas sakit ngay naglinak-an titiden lang kasaan anyulpi tinagari kaniya ilaban ko ken ka iti kinapudno nga agaya aldaw ken rabii nga inak baliksen tiyak tupulos mauma nga ulit-uliten ikarik isapata ti sangwanan tinamarswa jak tupulos agbabawi anangi pateken ka iti agnanayon napadas ko idin nasamit akan naripato iti sidong mo nalibnos nga ayat ko tangamin makaburibur no maminsan panubok ni ayat sumambay dito'y arpan aldaw ken rabii nga inak baliksen tiyak tupulos mauma nga ulit-uliten ikarik isapata ti sangwanan tinamarswa tiyak tupulos agbabawi anangi patiken ka iti agnanayon napadas ko idin nasamit apan naripato idisidong mo nalibnos nga ayat ko tangamin makaburibur no maminsan panubok ni ayat sumambay dito'y arpan panubok ni ayat
di kanto ikulbo. Si katibag nos kenti amin ko, patpat ken kabiyag ko. Nyan numapukaw kato'y biyag ko, awan ser-serbit lubong ko. Sino pa'y tirak sa ken kamang ko, sino ti mangep-ep ili ko. Nuwapay akas tuyaken ka, nguso agkun kuna, agnanayon pateg mo tuyrik na. When laglagi pem, siksikan tulaeng, di kanto pulos pagladingiten, si kalat ay ayaten. Nyan numapukaw kato'y biyag ko, awan ser-serbit lubong ko. Sino pa'y tirag sa ken kamang ko, sino di mangep-ep ili ko. Kenrik na when laglagi ben, siksikan tulaeng, di kanto pulos pagladingiten, si kalat ay ayaten. Di kanto pulos pagladingiten, si kalat ay ayaten. Kalat ay ayaten. Awanen ti umasping, panagayat nga intalalim. Sikat ti inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw, apanagbiag ko. Tasikat pagtaudan, lawagan ay isang sangayan. Nanayon tiragsak ken panagkaawa, si kametla tigapuna nuwapay nga agbibiyag at kita, katawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka. Di makaartap panangipatek mo kanya,
kaasping na. Awanen iwasping panagayat nga intalali. Sikat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko. Tasikat pagtaudan lawagan ay isang sangayan. Kapuken ka at nanayon tiragsak ken panakaawa. Si kametla tigapuna nuapay nga agbibiyagak kita. Ketawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka. Awanen di makaartap panangipatek mo kanyak. Biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na. Biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na.
paketen. Nagrigat ang desisyonan, no sinot inagsurutan. Ay upubing weno tay bakbaket, ang padadamnet anapaten. No tay ubing si asawae, aring nansun atak agibiyek. Ngem no tay baket iti piliyek, kanayon tong di ariyek. Tapon awan ti masaktan, asawa iklata ida adwan. Ilipin ko pa'y lajay upubing ka ikasar ko jay bakbaketen. Paraan anak jay upubing para awir jay bakbaket. Wow! Nagpinta sa buy-buyain, para aldaw jay bakbaket, para rabi ijay upubing. Wow! Nagmayat mo na yabyagen, paraan anak jay upubing, para awir jay bakbaket. Wow! Nagpinta sa buy-buyain, bila ang mo sumronson tay imon. Imon, 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 imon. Nagpingat na ton akan kanayon, ay buong ton tay olon. Kay ubing si asawae, arig nansun atak agibiyek. Yemno tay baket iti piliyek, kanayon ton di ariyek. Tapon awan king masaktan, asawa iklata ida adwan. Ilipin ko pa'y lajay upubing ka ikasar ko jay bakbaketen. Paraan anak jay upubing, para awir jay bakbaket. Wow! Nagpintas sa buy-buyain, para aldaw jay bakbaket, para rabi ijay upubing. Wow! Nagmayat ko na yagyagen, paraan anak jay upubing, para awir jay bakbaket. Wow! Nagpintas sa buy-buyain, para aldaw jay bakbaket, para rabi ijay upubing. Wow! Nagmayat ko na yagyagen, paraan anak jay upubing, para awir jay bakbaket. Wow! Nagpintas sa buy-buyain, para aldaw jay bakbaket, para rabi ijay upubing. Wow! Nagmayat ko na yagyagen. Nagsanggasat, daytoy gasat, gasat buken ni ayat, japay lapadas, tinagragsak, gapot kinanumok nga agbibiyat, ang anusak, tuy kalak-amak, dagengseng tuy kanggan, tanong agayatak, pasig apa ay di pagtungpalan. Nagsanggasat, daytoy gasat, gasat buken ayat, japay napadas, tinagragsak, gapot kinanumok nga agbibiyat, ang anusak, tuy kalak-amak, dagengseng tuy kaunggat, tanong agayatak, pasig apa ay di pagtungpalan. Arak langin, di ka mangku, amang pukaw, dagengseng ku. Arak langin, di tumpal ku, amang
rayak aglemes ti arak lumapaay pusok ken ni ayan manay nga isut kasarsaritak mangyuliwa kinadaksang gasat arak langit di kamangku amang tukaw daging senku arak langit di tungpalku amang ikat sa tito'y nakin ko. Nagsanggasat, dayto'y gasat buken ni ayat, jakay nga padas, pinagragsak, gapot kinanumok nga agbibyag, an-anusak, tuy kalak amak, daging seng, tuy kaunggat, tanu agayatak, pasig apa ay ti pagtumpalan. Arak langit di kamangku amang tukaw daging sengku arak langit di tungpalku amang ikat sa tito'y nakin ko arak daging sengku arak langit di tungpalku amang ikat sa tito'y nakin ko. Itunggal rabi sakbay ama iridepa pamraya katangaden may nadaek alaki ket bitwen ken bulan tinag makita anak pa'y dumat rimat ken ranyagda kaskula makikita taladawang ubiyag ko ngumisisem ken anian kinaragsak anang titipigsa ken namnama daytoy biyak amang sarangen dawel ti agpatna ngem dagos mananawag ngitan niragsak nga imapay ket liday tinagari tuy kaunggat
iti dakula, babaen panagsalukag nirangay masagara, sungken na palaus nga iliw, ikarigatan nga iliw-liwag, agsapulak iti kapatang telepono wenno webcam. Ngem anyang ta di maipapas, kaya kalata makita, tapno apusak day tarupang anaamo makailiw uunay, awan sa bahiya pamuspusan, arapaapek dagiti pasamak, aldaw kaagdang dito'y sibay, umdas kung na mapunas iliw adi agsarkay. Namin kaya't ko ang mabuntod, tinipintas sa masakbayan, pagsayaatan iti pamilya, awan to niti problema pay. Ano sa puray no narigat, at kayo dagiti dakula, babaen panagsalukag nirangay masagara, sungken na palaus nga iliw, ikarigatan nga iliw-liwag, agsapulak iti kapatang telepono wenno webcam. Ngem anyan ta di maipapas, kaya't kalata makita, tapno apusak day tarupang anaamo akadiliw kukunay, awan sa bali pamuspusan, arapaapek dagiti pasamak, aldaw kaagdang dito'y sibay, umdas na mapunas iliw adi agsarkay. Aldaw kaagdang dito'y sibay, umdas na mapunas iliw adi agsarkay.